Hai teman-teman, ketemu lagi bersama kakak teman-teman. Widih. Kakak di sana mempunyai keranjang biru. Saatnya kita berburu ondel-ondel dan mainan teman-teman. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya teman-teman ya. Dan juga menyalakan tombol lonceng teman-teman. Oke, lanjut yuk teman-teman yuk. Ikuti kakak. Widih. Mantul ya teman-teman ya. Di sini kakak mempunyai 4 ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel Mama Cantik, Empo Amel, Bang Jali, dan Bang Kribo teman-teman. Langsung saja kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Widih, tuturu. Hap, kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Widih. Ternyata di belakang sana kita telah menemukan boboiboy teman-teman. Widih, ada boboiboy apa itu teman-teman? Kita ambil saja teman-teman. Widih, ini kan boboiboy sekali teman-teman. Mantul. Nah, ini nih si Po Amel. Langsung saja kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Oke, kita masukkan Po Amel ke dalam keranjang teman-teman. Widih. Po Amel ternyata mempunyai apa ini teman-teman? Boboiboy api teman-teman. Mantul. Kita masukkan saja langsung ke dalam keranjang. Masih ada lagi teman-teman. Nih, ondel-ondel Bang Jali. Kita rapikan di dekat keranjang teman-teman. Sepertinya tidak muat teman-teman. Kita ambil dulu ondel-ondel Bang Jali. Widih. Nah, di sini ya kita rapikan ya ondel-ondel Bang Jali. Widih. Di sana Bang Jali juga mempunyai suatu hadiah teman-teman. Ondel-ondel boboiboy juga teman-teman. Widih. Boboiboy tampan teman-teman. Mantul. Nah, satu lagi nih teman-teman. Ondel-ondel Bang Kribo. Oke, kita rapikan. Widih. Punya apa itu Bang Kribo di situ teman-teman? Di situ Bang Kribo telah hadiah boboiboy juga teman-teman. Boboiboy putih teman-teman. Langsung saja, mantul. Kita masukkan ke dalam keranjang. Oke teman-teman, sudah banyak ya mainan kita ya teman-teman ya. Dari dulu teman-teman, terima kasih.